سلام سلام زخبركم تخطاتلتنا كم يعلقكم كم يتخنوا تخطاتلتنا إذا مدد بعدين على channel أمونا عالم تركبوا مسمولو تعناكم كتلو ونتمنخوا لما عند خالك كم تزحل في كفالات من مدبات زرعنا يا مالتيو نغطلتا كذلكم يتعلقوا أبزح حلف هم ذكر part 10 زعبا present perfect tense رينانينا لما عند خا بزعبا present perfect continuous tense كمرينا مالتيو أقدم جن أبز حلفة مدمنا مالتيو يوجزاني رنانا مالتيو تن يوجزانا قدم كسرحن دحريو نبتاع نايلو معد مدمنا سجل مالتي كم ذكر تنزلنا براحتات complete the following sentences using present perfect tense حجزنا نتن بوتا تربحت زلوان فيليت نيارا مالتيو تقداميتي أبنت زنبرت he dash develop a new app نيارا كم تذكر دما هي كل جزء has كم دوسد develop دما past participle ناتو إيدي وسيخنا develop تخوني نانينا سلازي نمزخ خارج أكل مالتيو تا form ناي present perfect tense نزيات مثل تناتنا subject لنا he, she, it مالتي تبع البيت بدحريوت verb have ويد ما has يعني أنا plus main verb دما past participle كون على ويد يعني أنا مالتي دما إيدي بموسخ نتي normal verb توهاي ونازله إيدي بموسخ past participle كنقولن خلينا هاي يعني أنا مالتي سلازي تقدميتي حطونا أنت هتبنيرا زي dash sign the contract تبنيرا مالتي زي أخاتنا verb نتيالاتنا بزي sign تبلالاتنا سلازي past participle ناي sign كم يجرنا نركب نحريلنا مالتي ED بنوسخ كنرخبون خلينا سلازي sign زنبرة sign تكوني مالتي زي دما كل جزء انتهى وصل they have سلازي تعمل سنتك تكوني مالتي they have signed the contract نتحدش تكون contract فريمهم له بفريمهم خونا لمالتي تخليتي ناتنا verb finish على finish كا كابتم regular verb سلازوغنا مالتي finish زنبرة إيد موسى finish تخوني سلازي I كا ولد زين توصلنا لنا have سلازي I have finished my work أنا سرحي ودي خونا لبتريان سالساي he dash live in Germany for 3 years نسو عب جرمن سلسة عمد تقميتو نبلع لنا مالتيو سلازي ناتنا main verb انتابزي live تبلو مالتيو ناي live past participle ويد مفتوم الفو توقع انتا يخونا له live زنبر إيدي بموسخ live تخونا له مالتيو سلازي he has lived in Germany for 3 years تعرفت ما انت يعني را watch يعني watch نرأي وين كتال خون خلي سلازي we كل جزء انت يوصل لنا يعني have watch كا watch زنبرة إيدي بموسى watch تخون على مالك سلازي التع زنبرة جزانا تنمسن مزين مثلا يرن سلازي بحثر زبالن تايت كنت نقلنا كل جزء تناتنا verb auxiliary verb إلنا زكلتنا مالتيو مستناي subject ناتنا يمركز لزخنة أي تقولين أنت يوصد يو تقولين أنت يوصد زي تقولين أنت يوصد تنقع بالعريقة أتناتنا past participle وكات main verb إيدي بموسخ تكمل لنا خلينا مالتي سلازي نابنا لما عندي مدب زعبا present perfect continuous سنة سينا هنري مالتي كدمي جن نزخ خار مالتيو تبو غير منتان نابر هلنا خير بزعبا ناي present perfect tense تقومم منتين كم زخنة حتى القرينة تقدم انتاني أن action that is complete at the time of speaking لك أخم تتذكر كتزارب كلها لك عبزاك زي زحلة فزتود action كتزارب مستدلي نزيهم كتكام تخلي خلنا أن تخليك to describe your life experience ويدما زحلة المقرطات كاوي زقات المكان غيرات نتقلسون نزيهم عين التنسس كتكام تخليها كم سال سايون to talk about something that has happened recently قدم قرب كزي استفدت أما نجر ويدم فتساعد سلساعد جون مع سرسلة أولي استفدت أما نجر نمجلاتون كتكمل لهم تخلي خايلنا يعني مالتي so
ዳይሎም አት መደብና ድማ present perfect continuous tense ያተኮነላ ስለዚህ አከም ሽማ ከምንሪ አይደለና ካብ present perfect ካብ present continuous tense ተሐዋሰት ወይ ካስተ ሚክስ ብዝኾነት አይነት tense ያ ከመይ ምዃና ኸ ክንሪ አይና ማለት እዩ የተቀዳማይ ልክ አሁን ተጽን ሕጅሪና ነበርና ትናቱ ስትራክቸር ከገድሰና እዩ ኣብዚ ዓለም ማዓልቲ ካብታ ናይ present perfect tense تفلي حنت نجار الله كل التنجار سوري تقدميتي بنت القال توسيختنا لازم خليتها a present perfect tense ايدي نوس خلود نبرنا نتي verb ناتنا ابزخا ing نوس خلنا كل جزء تنقال لنا continuous نحر كونيتناتنا action continuous زبل نجار نفعل كل جزء ing تبل قالكا ويد ما نستعمل verb ing متسموها تردان على لذي the present continuous tense ስለዝኾነ ተመታ main verb ኩሉ ግዜ እንታይ ing ላታ ማለት እዩ ስለዚህ ልክ subject እናትናለና verb ኸ have has ከም ትዝራን ይቕመጥ ናይ present perfect ማለት እዩ plus been ትብል ቃል አላትና እዚኣ main verb ኸ ምስ verb ing ማለት እዩ subject እናትና ልክ ከምቲ ዝፈልጦ ማለት እዩ I you we they ኩሉ ግዜ have ከም ዝወስዱ ሪና ነና ኣብዞን have ይወስዱ بين علنا تمين verb ناتنا قابل نعمل watch على نتا watch ing موسخ تدخلنا watching تدخلنا مال تسترفقها first of the sentence كا TV ناتنا بزيا net I have been watching TV أنا تلفزيون تخطاتيله وي مدمنا TV رئي خوان الله مالتي he she it ما كل جزء has وستيلنا لنا he has been singing تاسينج زنبرت ing بوساك singing نسو زميرو ويدريفو خونا كمالتي so present perfect tense كمعسينا نتقاملهم وبخمية قبابينا نتقاملهم نزبل حتى لما تعداميتي action started in the past and stopped recently هذا action أقدمها بيلو هذا بحال زجمرة كدم أربكا زودع كمزخون زيهم عن التنسيس كنت كم خلينا نعمل نرعايا انتهيت بلا لازئة I have been running لك تفورم كنت صنعنا كيف قينا وما لازئة تهاب لنا تبين لنا تناتنا من بربخة running كل اللي مالتي سلازي هذه حاجة نتنقى I have been running أنا يقوي نيريات فون الله حجي حدا الريزالت لنا I am tired now حجي بتعمل خيمة له كدم أوروبكم كويس أني كويس اللي تصنعه حجي تايفين الله الدخيمة سلازي رأي وابدأ action started in the past هذا صراحة وهذا تجربة كدم أوروب استفاد سما and stopped recently أو أوروب stopped الجبر ويد استوارته not to result كن حجز ولا مالتي حجي I have been running كويس اللي تصنعه حجي تايفين الله الدخيمة الله I have been running كويس أني I am tired now okay تخليتي خان رأي it has been raining the grass is wet تحجي تايب كلها كخلي the grass is wet why the grass is wet والناس لم تايزي ساعتها تلقيله في الغالية جانا it has been raining ما يندي خارج تاني ويكارن هو كأتاني حيوم على تدخون دلو على تي كد مقرب ساعات كون خلق كد مقرب ده كون خلق ده action كن already حالي فيه سلذي كد مقرب زحلة في action تناتو ريزالت حجز اللو كنجلس مسنجلها إذا عينت tense تكمل مالتي سالساي I have been calling you for hours نحن عارك خاجي وين حزخا تدور لمو ملو كدور لتسأل حي كفلكان حجي حراي تروحوا تناي مدوال كن حجي أورد حالي كله أكشن كن حجي تراخي من لنا حجي مستخدور لتسنعها أبيد أن يركض ملو ما عتني خدور لكاتني يخون على مالتي تجي I have been calling you for hours نساعد زخون يخدور لكاتني أبيد أن يركض ولا لا عملت أورد تناي مدوال كن تمدوال تام مدوال نقولنا ويت action هجي مدوال نتخون دلا ساقن تيفنال already حليف على سلازي action started in the past the action already a past تاير بهازوغن قدم أوربك أز توقارت سنجر نزخون نزيهم present perfect continuous tense كنت كمولهم نخيلينا مالتي كالت عند أجد داسيت نايزا present continuous tense كمية مالتي إحنا أمس حبجان تايلو action started in the past هذا action أب حلف زت جمرة
እቲ ኣክሽን ከዓ እንደገና ድቕፅል ኣሎ ሕጂ ሓደ ስራሕ ቅድሚ ሰዓት ድዩ ወይ ቅድሚ ዓመት ድዩ ወይ ቅድሚ ወርሒ ድዩ ይጅመር ሓደ ኣክሽን ሓደ ተግባር እቲ ተግባር ግን ገና ይቕፅል ምዝህሉ ኮንቲኒዩስ ይቕፅል ምዝህሉ እዚኦም ዓይነት tenses ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንኣብነት He has been sleeping for 5 hours ሓደ ሰብ ሰዓት ሓደ ወላ ንብሎ ደቂሱ ኣሎ ሰብዚ ካብ ሰዓት 4 ደቂሱ ኣሎ ምድቃስ ናይ ምድቃስ ዘሎ ኣክሽን ይቕፅል ኣሎ ኣይተሰን ድሎ ስጋ ሕጂ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ማለት ንሱ ን5 ሰዓታት ዝኸውን ደቂሱ ኣሎ ምድቃስ ቅድሚ 2 ሰዓት ቅድሚ 3 ሰዓት ተጀሚሩ ክኸውን ይኽእል እዩ still ከዓ ሰብቲ ደቂሱ ኣሎ ስለዚ action started in the past and still is continue in the present ሕጂ ልክ ኣብዛ ሰዓት ዝዛረበላ ኣለኻ ደቂሱ ኣሎ ሰብ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ He has been sleeping for 5 hours ንሱ ን5 ሰዓታት ዝኸውን ደቂሱ ኣሎ and still he is sleeping ካልኣይ I have been waiting since 5 p.m. waiting ማለት ምፅባይ ማለት ስለሆነ ኣሎ ሕጂ ኣነ ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣትሒዘ ይፅበ ኣለኹ ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣትሒዘ እስካብ ሕጂ ናብ ሰዓት ክንደይ ክኾን ይኽእል እዩ ሰዓት 7 ሰዓት 6 ፍርዓኑ ኮይኑ ክኾን ይኽእል ካብ ሰዓት 5 እስካብ ሕጂ ሰዓት 5 ቅድም እዩ ሰዓት 6 ኮይኑ ይላችሁ ካብ ሰዓት 5 እስካብ ሕጂ ይፅበ ኣለኹ ኣክሽን እቲ ናይ ምፅባይ ኣክሽን መዓስ ኣብ ሕሉፍ ጀሚሩ ኣሎ ስቲል ከዓ ይቕፅል ኣሎ ማለት ስለዚ ሓደ ኣክሽን ወይ ሓደ ተግባር ኣብ ሕሉፍ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ምዝህሉ ልከ እዚኦም present perfect continuous tense ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ I have been the been ትብል ክንርሳ የብልናን ምክንያቱ it's a really important word I have been waiting since 5 p.m. ሳልሳይ She has been cooking dinner እዛ ሰብ እዚኣ ሰዓት 6 ወይ ሰዓት 7 ምግቢ ክትሰርሕ ጀሚራ ኣላ ሽጉርቲ ዳ ገለ እናቀረደረት ገለ እናገበረት ተዳሉላ ስቲል እቲ ናይ ምግቢ ናይ ድራር ንምስራሕ ትቅፅሎ ኣላ ካብ ሓንቲ ወይ ጀሚራ ስጋብ ሕጂ ስጋብ ትዛረበላ ደላ ግዜ ኣብ ስራሕ ኣላ ስለዚ እንታይ ክትብል ትኽእል እዛ ሰብ እዚኣ She has been cooking dinner She is still cooking dinner ንሳ ድራር ትሰርሕ ኣላ እቲ ናይ ምስራሕ ግዜ ሕጂ ኣይተወደን ደሎ ገና ይቕፅል ኣሎ እዚኣ ንምንታይ ኣምፂልኩም ዘለኹ እዚኣ ሕጂ ንኣብነት She has cooked dinner ትብል ኣብዚኣ ብቐጠልያ ፅሒፍያ ዘለኹ ኣምፂልኩም ዘለኹ ንምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ክፋልና ከም ዝዝከር ብዛዕባ present perfect tense ሪና ነና present perfect tense ሕጂ እቲ ኣክሽን already ዝተወደአ ኢልና ገሊፅና ነና ሕጂ እዚኣ ብዛ ኣብነት ናይ She has been cooking dinner ምስ ኣብ ከንወዳድራ እሞ ትፍልልዮ ኣብ መንጎ present perfect continuous tense ኣብ መንጎ present perfect እንደሉ ፍልል ክርዳእና ኢለ እንጂ ኣለሁ እዛ ኣብነት እዚኣ ሕጂ ኣብዛ ካልኣይቲ ኣብነት ምስ ንርኢ She has cooked dinner እዚኣ ሕጂ already ትመግቢ ሰሪሓ ወዲኣቶ እያ ደላ ኣዳልያስ ወዲኣቶ እያ ደላ ንድራር ክኸውን መግቢ ኣዳልያ ተሰሪሓ ኣላ She has been cooking dinner ተይለ ግን እቲ ናይ ምግቢ ምስራሕ ቀፃሊ ደሎ ኣይተቋረፀን ደሎ ገና ዓንተ ወይ ጀሚራስ ክሳብ ሕጂ ድራር ትሰርሕ ኣላ ኣይወደአትን ደላ action started in the past ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ማለት እዩ still ከዓ እቲ action ከዓ ይቕፅል ኣሎ going on so ኣፍልልያ ሕጂ እዚኣ እንታይ ኣላ present perfect እንድሕር ኮይና እቲ action already ተወዲኣ ኣላ ኢልና ያለና She has already cooked dinner ምግቢ ሰሪሓ ወዲኣቶ ኣላ She has been cooking dinner ተይለ ግን እቲ ምግቢ ገና ኣይተሰርሐን ኣይተወደአን ኣብ ስራሕ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ተፍልልን ከምዚኣ ጌርና ክንርድእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብምቕፃል ኣብዚ ናይ present continuous tense ክልተ ኣገደስቲ ቃላት ኣለውና ንሳቶም ድማ for and since ዝብሉ ቃል እዮም for ሕጂ ን ኢልና ትግርኛ ክንገልፆ ንኽእል ኢና since ከዓ ካብ ክንድዚ ክሳብ ክንድዚ ወይ ካብ ኢልና እውን ክንገልፆ ንኽእል ኢና እቲ ናቶም ኣብነት ምስ ንርኢ ፅቡቅ ጌሩ ክርዳእና እዩ ኣብነት we use for to talk about a period of time ሕጂ ንሓደ ንውሓት ናይ ግዜ ንምግላፅ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ምፅእ ኣለኹ ኤ ላ እዚኣ ኣብዚ ከዓ ቢ ላ ካብ ኤ እስከ ቢ ደሎ ንውሓት ናይ ግዜ ኣብዚ መንጎ እዚኦም ደሎ ግዜታት ዝኾነ ኣክሽን ድዩ ዝኾነ ስራሕ ክትገልፅ ምስ ትደሊ እዚ ንኣብነት ፎር ዝብል ዘሎ ቃል ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት 3 hours ቅድሚ 3 ሰዓት ክኾን ይኽእል እዩ 2 months ቅድሚ 2 ወርሒ ክኾን ይኽእል እዩ and so
اوكي ابزي حاجه انت الى لك مالتي I have been reading for 5 hours دي بزعبه ذا فورت بال اتا عند قداسيت نطبي بزيا sentence حجي ابزي حاجه انت يحبر له مالتي I have been reading for 5 hours زي 5 ወይ 5 ساعات تبدل حجي انا 5 ساعات زخون انبيب له بزي قدس كاب ساعات كندي كسب ساعات كندي جميره بزي قدس كن ن5 ساعات كم زنبكو يقلص على ማለት ስለዚህ for ክንጥቀም ተኮይና ኩሉ ግዜ period of time ወይ ሓደ ንውሓት ናይ ግዜ ካብ ክንድዚ ስጋብ ክንድዚ ካብ ሰዓት ክንድዚ ስጋብ ሰዓት ክንድዚ ወይ ኣብ ክንድዚ ኢልና ክንዛረብ ከለና እዚኣ for ትብለለ ቃል ክንጥቀመላ ንኽእልና ካልኣይ ንኣብነት I have been working for 2 months ኣነ ንኽልተ ኣዋርሒ ዝኸውን ሰሪሐ ኣለኹ ኢልኻ ዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ንኽንደይ 2 months 2 months ግን زي قدس يناير دي فبراير دي ولا مارش دي ابريل دي ماي دي زي قدس ግን خلته ورح كم سراحو يገልጻሉ ስለዚህ بحصر ደበለ ማለት እዩ for ክንጥቀም ከለና ኩሉ ግዜ ነውሓት ናይ ግዜ ንመግለጺ ወይ ከዓ period of time ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ since ክንብል ከለና ግን ኩሉ ግዜ we use since to talk about a point in the past ኣብ ሕሉፍ ኮይኑ ልክ ኣብ ሓደ exact ዝኾነ ወይ ከዓ ልክ ብዝኾነ ሰዓትን ግዜን ዝተፈጸመ ፍጻመ ወይ ዝገበርናዮ ነገር ክንዛረብ ምስ ደለሉ ወይ ክንገልጽ ምስ እንደሊ ንጥቀም ኣብዚ ሕጂ ታምጽርኩም ኣለኹ እዚኣ ቀያሕ ፖይንት እዚኣ ደላ ሕጂ እዚ ካብ ኤክስ ኣብ ቢ ሓደ ንውሓት ናይ ግዜ ጌርና ንረዳዮ እዛ ቀያሕ ደላ ሓንቲ ነጥብ ከዓ ካብቲ ንውሓት ናይ ግዜ ኣብ ደሎ ሓንቲ መዓልቲ ወይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ሰዓት ክትኮን ትኽእል ግዜ ይገልጽ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት We have been studying since 9 o'clock. هجي إذا since أبجي حاجة تاي تملكتلنا إذا تشعت o'clock تبللا نري لنا حاجي إحنا لك كاب ساعة تشعت أتيزنا نتسنى علنا ولا الله مالتي لك أجي كاب ساعة تشعت تبللا حاجي exactly كاب ساعة تشعت أب فورن تاي تبلنا حاجي إنه بلنا عنده هذا وسن زي كونه جزء كاب كسب أب زنزر له نبلنا أب since جن هذا action أب past ዝተፈጸመ ኮይኑ ግን exactly ኣብታ point ናታ ወይ ኣብታ ግዜ እቲ ኣኽን ዛረብ ከለና ንጥቀመሉ ማለት እዩ we have been studying since ልክ ንሕና ካብ ሰዓት 9 ተይዝና ነጽንዕ ኣለና ማለት ትኾነላ ካልእቲ she has been working here since 2004 ንሳ ካብ 2004 ናትይዛ ኣብዚ ትሰርሕ ካበይ 2004 2013 كسب 2015 كاب 2016 كسب 2017 يكون exact كاب 2004 ስለዚህ እንታይ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ since ዝብል ቃል ልክ እቲ point in the past መዓስ ምዃኑ exactly ዝሕብረና since ያ ማለት ስለዚህ for and since መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ present perfect continuous tense ንጥቀመሎም ክልተ ኣገደስቲ ቃላት ስለዝኾኑ كمي ጌርና ንጥቀመሎም ኣብያበይ ከመይ ምዃኑ ጥቡቅ ጌርና ክንርዶም ኣለና for እንተኾይኑ ሓደ period of time ወይ ንውሓት ናይ ግዜ since ተኾይኑ ከዓ ሓደ exact ዝኾነ ኣብ ሕሉፍ ዝተፈጸመ ኣብ point ልክ ኣብ ሓደ ፍጹም ዝኾነ ግዜ ክንዛረብ ከለና ንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ I hope ሎማዓት ሒዘን ንጽ ዝነበርኩ ብዛዕባ present perfect continuous tense ቁርብ ደሪሄም ክኾና ተስፋ እናገበርኩ لكن خمت لمود بحجزنا ينزل كون قرب أبنتات حيزة متيلهو عندما أبزح أبنت سريح ممكن ما تسفلنا جبركو زي المسلم عليه تقدمتي أبنت كنرينا من جمرتها انتهت بالله we dash play football جزئة كل جزئنا present perfect continuous tense انتهينا لنا جمرتها subject لنا بدحريوتي እንታይ ንጥቀም ወይ ተኾይኑ have do has do ቶም auxiliary verb ኢልና ገሊጽናዮም ዝነበርና plus been ትብል ቃል ኣላትና plus እቲ main verb ናትና ወይ ከዓ እቲ base ዝኾነ verb ናትና ድማ ወይ ትግስቲ ንዕኡ ing ብምውሳኽ ንጥቀመሉ ኢና ነና ስለዚ ናትና ቀንዲ main verb play ይኾን ኣሎ ብዚ we have been playing football ካትኾን ማለት እዩ so እዘን ተሪፈን ዘለዋ ሕቶታት كم أجركم لك كابتا verbs تمركزكم اتناتنا subject فليتنا أي تخوين انت يوسد شين تخوين انت يوسد
ተኾይኑ እንታይ ወስድ ብፍላት ተወሳኺ ድማ እታ ፎርም ናይ present perfect continuous tense structure ከመይ ጌርካ ከም ዝስራሕ ተረዲና ነዘን ተሪፈን ዘለዋ ኣርባዕተ ሕቶታት ሰሪሕናን ክንወፅእ እንዳተመነኹ ነዘን ተሰሪሐን ዘለዋ ቪድዮ ተረዲእና ከምዝኾና ከዓ ተስፋ ይገብር ክሳብ ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ዝመፅእ ኣብ ዘለናዮ ሰሰናዩ ይቀኒየለይ